yolğışı Küzlerinden görem cevabın Salgın kışның buranı Yaralama benim yüreğimine Canımını rencitip üzdürme Yüreğim yarası nişik düzeltirge Elle yaradamın dip deşerge Kayısı yürek işigine girdin Kemige süyügülün büleydin Sinsiz nişik yeşerme Yaralama benim yüreğimine Canımını rencitip üzdürme Yüreğim yarası nişik düzeltirge Elle yaradamın dip deşerge Yazgan varsın üterimin Küz yaşımını küresen mi düzerimin Varsın ağlat yeşerimin Yaralama benim yüreğimine Canımını rencitip üzdürme Yüreğim yarası nişik düzeltirge Elle yaradamın dibi deşerge Yaralama benim yüreğimine Canımını rencitip üzdürme Yüreğim yarası nişik düzeltirge Elle yaradamın dibi deşerge Elle yaradamın dibi deşerge Büyük zor rahmet. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar. Әлегенә сез яралама минем йөрәгемне дигән үз язган җырымны тыңлап үттегез. Зур рәхмәт. Хәзер инде алдагы җырларыбызга килгәндә, тагын да яраткан җырларының берсен сезгә җырлап китим әле. Рәхим итеп тыңлап карагыз. Инсаф Галимов язган җыр. Сөйлим сандугачларга, сөйлим карлыгачларга, ничек кыен синсез яшәргә. Minнән еракта, мин сине сагынам.
kıyın sensiz yaşarga. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Bir yazmış ul sineke, ul mineke, süyüğümne ağlamışsın, kış balası şekelle. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Selim sandık ağaçlarga, selim karlı ağaçlarga, nişek kıyın sensiz yaşarga. Nişek kıyın sensiz yaşarga. Nişek kıyın sensiz yaşarga. Amina Galimova. Çok zor rahmet.
Tatar Halk Büyü bilen Seydaş Büyü tiyatr artistleri. Kazak kızı Tamirisa, Başkırt yigiti İlnaz, Urus kızı Alona, hem özümüzün saf Tatar jigiti Andrei. Андрюша. Ular maqtaydı böyle indi. Mene әлі өзім de konselt başlanıp kötü bilen eytirmin degen idim. Unutkanmın indi. Hem indi yaşka taba tügül bit. Hatır oqsay başladı әлі. Әлі нәрсе oldu. Mene uzgan yılını kelgende de alay tügül idigiz. 3. yılını kelgende de alay tügül idi. Bayıl indi mene көзге көрініп тұрасыз. Her birigiz 5'er yılga yaşarıp gitkensiz. Жына. Yo, bu alkışlar mena tügül, bu Putin babayga. 5 yılga yaşarttı da koydu barımızdı da. Mınday skoros bilen barsak, ha? Kelesi yılga tağın bir 5 yıl isteseler, bizni vaqtqa ol pensiya вообще не свет ettir indi. Bolsa da ограничение 90 yaş bulur. Anda şol bir-birimizge tutunup kına barımız indi şikak. Ol indi iden çıkıp gitüğün gidersin. Hey, no mene koya barganыңны, kiri koya koytırga ikenin. Onda bir yerdemşi kirek bula indi. Желательно пенсияда bulmagan. Ana bir babayga 80 yaş bulgan. Bu бәхетле карт вакытында пенсияга чыккан, уч тутырып үзенең 8,000 ярымын алып яшый. Ну үзен бер дә бабай дип әйттерәсе килми. Энергичный дәрт итеп хис итә үзен. Аптырагач врачка барган докторга, доктор, улым, менә мине кара әле. Менә минем үземә 80 яшь. Но мин үземне бер дә 80 яшьлек итеп хис итмим. Үземне егетләр кебек тоям. Әле мин улым алай гына да түгел. Мин бит әле яшь кызлар артыннан да чабам дип әйтәди. Бабай, 80 яшьтә яшь кызлар артыннан чапкач, әйбәт бит инде. Эй, улым, әйбәт икәнен үзем дә беләм. Тик менә ник чапканымны хәтерләмим бит дип әйтәди. Шуңа күрә һәр нәрсә үз вакытында булганда гына кадерледер инде ул. Шанышын аклamadım дисең, аклар өчен ниләрме айтарым? Бергә булган якты изгелләрне әйтче иркәм, ничек кайтарым? Уйла әле мине иртәләрен, уйла әле мине кичләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген. Миңа булган кайнар хисләрен, бүләк иткән шәшкәләрне алмый. Читтән генә моңсу йөрисең, үткәннәргә үкенечле чагым. Их белмисең, җаным белмисең. Уйла әле мине иртәләрен, уйла әле мине кичләрен, сизеп торам сүрелмәгәнлеген. Миңа булган кайнар хисләрен. Ezik yolunu taban yalgar için, baklar için kurtmaya tırıştım. Senden başka gelir günlerimni, göz alıyla almayayım durmuşunu. Uyla eli mini irtelerin, uyla eli mini kişlerin, sizip duran sürülmegenligin. Mima bulgan kaynar hislerin. Uyla eli mini irtelerin, uyla eli mini kişlerin, sizip duran sürülmegenligin. Mima bulgan kaynar hislerin, sizip duran sürülmegenligin. Mima bulgan kaynar hislerin, mima bulgan kaynar hislerin.
Саңа да. Рахмет. Бәйт. Бек зор рахмет. Алла рахметі болсын. Бек зор рахмет. Держи. Рахмет. Шыннан да ойнап яшасак та, ойлап яшайбыз енді. Ойламыйша ғана яшамайбыз, біріміз де ойламастан тұрмышы да бармай, дүниясы да болмай, бірі-біріңде болмай да. Мені ұстазым, оқытушым Салауат абайда гіл үйретіп, гіл шілтелеп те тұра. Рифат қарбы сөзін ойлап сөйле. Сәхна ойын бөлірі түгіл. Ашып тірәсі сөйлеге ярамай. Ойлап сөйле, ойлап. Өзі гәл ойлап сөйлеп етендік. Өзін айта көрмәгіз ендік. Салауат абай ойламышы бір қашанда бір сөзді айтмай ол. Анарға любой сұрау бересің, ол баштан ойлай. Бітті жауабы шушық. Өзіңе қайсы вариант керек, шуны сойлап аласың ендік. Өдейді ме? Но неше кіне болмасын, Салауат абай енді ол 100 жылға бір туатырған артистларының бірсідір. Ол шәхіс, ол легенда. Біз енді аның шәкіртлері, аның оқушылары болу білән ғұрурланып, анарға рахмет кіне айтып бірейбіз. Әлі статистикадан қарағанайым, ең көп пародия салған артистіміз Салауат абай екен. Бек көп пародия Салауат абайға жасағандар. Ең көп мәзәкләргә кірген артистіміз да Салауат абай. Ең көп ғайбәтләрдә болған, ең көп мақталғаны да, яқшысында да, нашарында да гел біріншіде тұра. Аннар Айдар абай, аннар тағын шулай язғандар. Әлі бір мәзәк шығарғандар, тағын біріні имеш Салауат Фәтқидинов білен Айдар Галимов ұшырашқандар да Қазанда. Айдар абай енді Салауат абайға аңлата екен. Саламат, мана сен ештің бана? Дәрсі әлі. Мана, Путин бет, яңа закон подпис айтты. Пенсияны ұзын айтты, мына сен ғада жоқ. Шығасы кесәші қиятені держу. Саламат, алайғана түгіл, бар бір шедірған орның боларға тешсен бет безденлік жырлап қына ересің. А что предлагаешь? Ну, что предлагаю деп, мана Уфада болса мен сені бір оңаштырған болар ем, конечно. Айдар ескінем. Айда, олар екісі шығып отырғандар машинаға түгіл, мотоциклға. Ну, Салауат абай гонщик боларақ өзірілға отырған, ортқа отырған Айдар абай Қазаннан Уфаға шығып кеткендер, шабалар, Татарстан шығып кеткендер, Башқұрстан Республикасына келіп кіргендер, еркейлерін ұзып Дүртилеге жеткендер. Қарайлар, Дүртиле поворотында, yol шатында 2 шимаданын тұтқан Нәфқат абай басып тұрақ. Ну, мұны көріп тоқтағанлар ендек. Нәфқат, қоя барасың? Бараммы, қайтаммы, мен білмейм. Нәфқат, туғанша білмейсің, сен елі барасың, елі қайтасың. Мұнда бұйтан вариантлар жоқ, Нәфқат? Наверное. Бұл мен ішке кіртірге барасың ба? Барам. Нәфқат, туған, мұнда сен орын жоқ, конечно. Давай, люлкаға отыр, яма, садись люлкаға, шимаданларын ал. Шимадандары білен бірге люлкаға отыртқандар, тиегенер Нәфқат абайны. Қозғалып қана кеткенлер, Нәфқат абай нәрседір айтмақшы болып. Нәфқат абай тілге келіп, нәрседір айтасы келіп. Лу. Нәфқат туған, сөйлешме, пожалуйста, Салауат гонщик, ол барыр тоқтамай. Лу. Нәфқат ауызың ұябен, шабанар кірабен, сөйлешме, пожалуйста, туған. Ят! Ауызыңды. Нәфқат абай тында алмайшы, сабырлық білән, түзіп кіне, тілін тішлеп, Уфаға қадар келіп жеткенлер. Келіп тоқтағаш, мотоциклдан Салауат абай үшкенде. Нәфқат, бәғіріп, нәсәсін жол бойы, лу. Нәлі, келгеш әйті бұлмышты өлей. Мұна самым дәл Нәфқат келгеш әйті бұла бәтінде. Мұнаға Салауаттың медедің мұнаға сөйлі. Егітлер, Люльканың түбі жоқ. Постоянно шунарға ләгәк.
Kendine mezek çıkarmasınlar. Salavat abi gel krutoy. Baydar abi intelligent. Nefkat abi miskinindek. Gel şuşu. Jelle bulem indi şunak. Hindi şundan da şuşu icad kişilerimizin icatları da uzun ömürlü bulsun, aileleri de isen sağ bulsun. Bizni şatlandırıp, kuvandırıp, süyündürüp güne tırsınlar. Biz alarga rahmetli hemmesine de. Çünkü alar sızgan yollardan barabız. Alar bizning mayak kibek. Min... Esasında şu motosikldeydim üstelik. He, anladım rahmet. Ey mine salavat abi deyip külebiz özü de. Salavat abi yali ol 50'de gene korap şırlay başladı. Bizning 30'da oq flash tutulgan. Yalla virus kirgan alla narsaq. İste qolmay. Mine aytdilar bit ijod kishisining ijodi uzun ömürlü bo'lsin deb tilasang, onun motorjilari bo'lirga tegish, motorjillar bilan ta'min etib turga tegishdilar. Allohga shukr. Boshqirdistonda da, Tataristonda da jir ijod etishi avtorlarimiz, kompozitorlarimiz behisab, yetarlik. Biz endi ko'proq Firzar Murtazin, Alfred Yakshinbetov, Aydar Temirboyev degan avtorlar bilan ishlaymiz. Ali so'ng'arada İldar Nugmanov ismli avtor boshqaruvchi paydo bo'ldi. Bizda Apas degan rayonda Alarning rayonuna konsert bilan borgash bir yana bir jir ko'tarib mingan Rifat Uskanov jirlab qarayli bir shu jirni qabul etseler dal jirlarsin degani darrov kelib qo'llar chapdilar endi. Ijallab tashaqqanlardir endi bu balaning ko'ngli bo'lsin deb. Mana hozir bu jirni sizning taraflarga da eshittirib uzasa kela, ushatsag'iz gina qo'l shabirsiz, ushatmasag'iz shapmassiz. İldar Nugmanov so'zi de, kiyi de sihrlading bit deb ataladi bu jir. Qarashların bilen meni sihrlisin bi. Canım sana tartılgandan tartıladır bi. Yüreğimni aşık etip indin işlettin. Üzüne meni üzüne sindit beylettin. Sindit düzegimini üzgelisin bi. Yüreğimni dilim gelisin bi. Sevimni onlar için gerekli sözler. Yarattığını barısılar yarattan güzeller. Sindi düzegimini izgelisin bit. Yüreğimde dilim gelisin bit. Sevimli onlar için gerekli sözler. Yarattığını barısılar yarattan güzeller. Bir sağınıp bir yoksınıp hazır duram min. Görmesem de asmağına utlar qaba bin. Bu suyunun yalqınında mindirilep yanam. Yanlarına tizrek aşkınlam. Sindi düzegimini izgelisin bin. Yüreğimde dilim gelisin bin. Sevimli onlar için gerekli sözler. Yarattığını barısılar yarattan güzeller. Sindi düzegimini izgelisin bin. Yüreğimde dilim gelisin bin. Sevimli onlar için gerekli sözler. Yarattığını barısılar yarattan güzeller. Haydi yok mu? Darşı! Görüşkende dilige minim beylenne. Eyte almayım sözlerimde yürek sikre. Basıp buldu bu dilekli sina faratta. Dik işlesin dili yürek seni yaratta. Sindi düzegimini izgelisin bin. Yüreğimde dilim gelisin bin. Sevimli onlar için gerekli sözler. Yarattığını barısılar yarattan güzeller. Sindi düzegimini izgelisin bin. Yüreğimde dilim gelisin bin. Sevimli onlar için gerekli sözler.
Yarattığını barı siler yaratkanı güzeler Süyüvenni anlar için gerekli süzeler Yarattığını barı siler yaratkanı güzeler Yarattığını barı siler yaratkanı güzeler Doğru, rahmet. Oh! Islar! Rahmet, pek zor rahmet. Azat, pek zor rahmet. Ender Nurgaliyevich'nin yubileyinde tanışkan edik. Azat abi bilen. Pek zor rahmet. Allah'ın rahmetleri olsun. Hürmetlep kelgenleringizge, bulganlaringizga. Bu biri. Nin adı? Men anın sözlerini bulay da bilemeyiz. Degen bulayım әлі. Hey, mine tege merhum Elfiye Appa Afzalova gel қолына tege bloknot tutup шығады ребетінде. Elfiye Appa, ник тұтасың сың енді? 40 қыз жырлайсың ба шул жырны дегеш. Шуны тұтмасам ұнытырман шекелі деді. Міне мен де шул тұрмаса ұнытырман шекелі. Факты сөздерін білемін де. Міне жіктеп етем екен. Har біріміздің де бұлайын ол яратқан бірнеше артисті, бүтін артистті яратып бітіріп. Бұл мен сөзде yok, барымызда біле. 5 болырға мүмкін, 10 болырға мүмкін, я эстрада артисті, я кино артисті, я театр артисті болырға мүмкін. Міне менің өзімнің де бала шақтан ұқ яратып тыңлай тұрған артистім бар. Асаф Валиев. Білесің екен сіз аны? Білесің? Шляпалау, я білексіз батыр қызлар. Ей, телевизордан келіп шықса, Асаф абай мен бәлеке жақта. Телевизор қырынан кетмедір енді. Әтінің шляпаларын кейіп, шының жекілі бұтталанып. 85 жылдан көңіліме кірді аның жатып. Өзім 88 жылғы болсам да. 3 жылын арттырырақ жібергенмін. Мұнсы шайару болса да, енді мен ауыл малайы боларақ айтам, мен өзім енді ауыл малайы, Оренбург жағынан ауыл егіті. Ауылда бәйремлер ұзмай тұрмай. Әтилер күнінде, әнилер күнінде, сабан тойында, яңа айылында ауыл халқы өзі жиылып, дәррәу келіп, гүрләтіп уздыра бет. Сізде де ұшлай, бізде де ұшлай оғынды ол. Мен 2 яшілік уақытымда, өзі біздің ауылда әти гармонда ойнап, мен басып жырлаған жыр, шошы Асаф Валиев репертуарынан болып шықты. Дип уйлап йөридер Илнур айта, Рифат, бұл бит интернеттері жырларға өрілген жырлары біздің бірсі. Мұны бек көп артистлар башқарды. Мұны Башқұртстанда Идрис абай Газиев та жырлады, Салауат абай Фатхетдинов та жырлады, бек көп артистлар башқарды. Мұны давам етіп қасында жырласаң, бек орынны болырды. Но мен ярар деп ризалаштым да, анан соң тоқтап қалдым. Айтам, тоқтайлы, бұл рэттері жырны жырлап та шығара керек. Мұна мұнда қазір меңа сіздің ярдәм керек бұл айынды. Меңа ярдәм етерсіз мекен, Yok, қол шабырға төгіл, ярдәм етерге керек, емәк? Хәнішік екенін аңлатам. Міне көрдіңіз бет хәтерінің жоқлығын, шошы сөздерінде қарап жырлайым. Бұл ретро жырда бигерәк сөздері ауыр, қошымтасында бигерәк те исте қалдырып болмай тұрған сөздер бар. Ей, ой деген. Міне сіз тұлып полный зал енді. Міне залны қыл орталай бөліп, сіздің команды ей деп жырларса, сіз ой деп жырласағыз, қалғанын ұрыс айтмышлік. Как-нибудь өзім еріп шығам мен аның. Шулай етеміз ме? Хорошо. Баштан репетиция ме? Мен 1-2-3 дегеш сіз ей деп жырларға тиіш бола. Хорошо? 1-2-3. Ну, почти. А сізге енді? Сіз вообще қызу қонды қалық екен. 1-2-3 дегеш кені, еме? 1-2-3. Ай, молодцылар. Евровидениеға шақырсалар бірге барымыздар, емек. Сізні яңадан нады, мен знаю. Я в курсе. Я в курсе. Қазір қойсы команданың күшлірек жырлағанын текшірек әлі. 1-2-3. Ай, молодцылар. Жыр барышында даштай рәхәттеніп, қашқырып, жырлап отырып. Бұл жыр сізге таныш болырға тиіс. 90-шы жылларда жазылған жыр.
Yazgan idim isimini Yonga yaugan Karlar erip ağıp gitti indi elle kaylarga indi elle kaylarga oy karlar erip ağıp gitti indi elle kaylarga oy erip ağıp gitti elle kaylarga Bayumsi Nihal Turim Doговорились Var mısın bir kere? İsimini urgen idim kırda üsken güllerden Güller gibi parıldılar sivildiler jillerge Sivildiler jillerge oy Güller gibi parıldılar sivildiler jillerge Güller gibi parıldılar sivildiler jillerge Malasın Yapaldıyım İsimini nurlar bilen Kullerge yazgan idim Kuller gibi bakışlarını Kaygıga salgan idim Kaygıga salgan idim Güller gibi bakışlarını kaygıga salgan idi Güller gibi bakışlarını kaygıga salgan idi Azda kalır minler var Gümmürgüne gülgüne İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne Yüreğimin türüne oy İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne Uyna 50 tağın 39 kuplit oy Parlar erip ağıp gitti indi elle paylarına oy İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne oy İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne Yüreğimin türüne Birge İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne İsimini yazıp koydum yüreğimin türüne Спасибо, пожалуйста. Бек зор рахмет. Міне бит, біргелешіп жырлағаш, неше көңілді. Жырлап қайттық әлі деп сөйлерсіз. Нәрсе жырладыңыз деп сұрасалар? Ай Алла. Рахмет, болды. Салып қана қойым. Алып қана қойыңыз. Мәлі. Hoppa, осторожно, қибатлы. Шулай демесең, осыларына жайып отыралар. Тоже йымышақ қана іздеп берелер, қар білсек. Міне. Құры. Сүйектен де парша бар екен. Сүйек тирледі. Ey Allah'ım. Mine til sili anlarına baş işley. Şundayrak şolayında. Siz kaysısından gülesiz? Siyekten. Tak da вы с нами.
рахмет. Зато шығырдамай. Міне, енді шыннан да біз бір ай бойы Башқұртстан бойлап бердік, 31 январда бір айдан башлап жүргенек бүтін районларны. Қазір енді теге яшырын батырын түгіл бүтін әйбірі көріп тұрабыз бетін. Интернет аша, инстаграмдар аша, қоя барғанны, қойда ергенні, нәрсе ашағанны, кім білей қылағанны біз. Ағансы ғана yok енді, кстати. Интернет заманасы алға кетті. Міне, шыннан да язларыбызға келіп кірдік. Бүгін бітінде язның 2 күні, 2 март. Язларыбыздың да мотор қоршалдық. Жайларыбыздың да исен сау болып, сәлемет болып, һәммә бізге де мотор етіріп қоршалырға насип болсын. Ел сайын. Мен ишләптер ел фасылларын уйлай башласам, гіл қылт итеді 2017 елның жайы искә. Келеді төші. Мен дәгілер шулай мекен, сіздің де қатырыңызда, исігізде қалды мекен, ол жай, ол елді бет қыздырды бет енді. 18 шар градус болды. Күләгәдә отырдық ол елда. Шул іссілігі, салқынлығы біле есте қалды мекен, әлі Әлфір табының жыры біле есте қалды мекен. Әлфір Тәкшінбетов ертен июль айларында шалтыратты да, Рифат сәлем, сеңа туры келе тұрған міне деген бір жыр яздым дей. Матур му дей, матур дей, мәғінәлі му дей, мәғінәлі дей. Жырның исімін шық дегенім, кісітқан жып-шығы дей. Сән бигірәк матур жыр язғансың енді Әлфір табы. Yok, bu сеңа туры келе дейәл ол. Міне, мен енді қатырым ялғышмаса, ұзған жылы сізге келгеш, ол жырыны әйтіп сұрап жырлаған едім. Сізде гіне түгіл, қояғына ермедік, қояғына бұлмадық, қышқан шыпшығы деген сөз бар ма дегеш, қоядыр, бізде бар, ондай сөз бар, деділер. Қоядыр, ішткені бізде yok, білмей бізде, нәрсе тұрында жырлайсың сен балақайын деп те сұрау шекшілер болды. Сұрайым әлі, сізде ондай сөз бардыр бет енді? Аллаға шүкір. Кімге айталар сізде қышқан шыпшығы дейді? Сенің кебек кішіге дейік. Бұлай ұқзырлағанлары yok еді. Медаль таққан сыман болып кетті. Рахмет. Жоқ, дұрыс айтасың енді. Менің шекелі бұрында тұра алмаған, тик тұрмас кішіге кішетқан шыпшығы демей шекім дейсің енді. Аның мәғінәсі жол, аңна тұза жол. Шушы жыр шыққаш, енді туған тіллерден, TMTV-лардан, Майдан каналларынан ейлендіре башладылар да, журналистлар мені нық тәнқитлеп яздылар. Разве шундай жыр бола енді, бұндай шиғыр боламы, мұндай жыр боламы, фәләмі түгенмі деп. Бұлар өтті бітті, ұтылды кетті деп ойлап бередірем енді. Узған еліне концерт білен бардық Оренбург шәһәріне. Шунда концерт вақытында сәхнәгә келіп шықты Рамил Шарапов. Білесіз мекен Рамилні? Мазды, өзін иномаркада бере бетінде қошлары тұташ болғаш. Құлақлары аудио. Менің жан дос, яқын дос. Рамил келіп шықты, күлішелер, сөйлешелер. Тамашашы білен бір апа тұрып басты да Рамилден сұрай. Никаны Рамилден сұрай, менен сұраса да бола. Рамил олым! Рамил, апа мен сізді тыңлайым дей. Рамил балақайым қаралы, ол сенің Рифатың нешлеп қышытқан шыпшығы деп жырлай дей. Рамилнің жауабы, апа нәрсәсі қышытқан шоны жырлайын дей. Разве шулай деп әйтелер? Сізде күлесіз. Мен вообще не пришел. Альфред табы язған бұл жырны. Бейіміз әйді. Bulmağın bir görgeni başlarımda eğlendirdin, canıma oturladın. Seni gördüm şunda bildim, yaratının şapşının şırık şırık gelip durgan, sen kışıtkan şapşın. Seni gördüm şunda bildim, yaratının şapşının şırık şırık gelip durgan, sen kışıtkan şapşın. Yüzlerinde kıyaş miken, elle ay vurlarımı, uğrımından kupkan yürek, annesi vurladın mı? Seni gördüm şunda bildim, yaratının şıpşının şırık şırık gelip durgan, sen kışıtkan şapşın. Seni gördüm şunda bildim, yaratının şıpşının şırık şırık gelip durgan, sen kışıtkan şapşın.
yanlışım miken? Kaşıp kaşıp şığım suyup elle yanlıştım miken? Seni gördüm şunda bildim yaratımın şıpşının şırık şırık gelip durgan sen kışıtkan şıpşığın seni gördüm şunda bildim yaratımın şıpşının şırık şırık gelip durgan sen kışıtkan şıpşığın seni gördüm şunda bildim yaratımın şıpşının şırık şırık gelip durgan sen kışıtkan şıpşığın seni gördüm şunda bildim yaratımın şıpşının şırık şırık gelip durgan sen kışıtkan şıpşığın şırık şırık gelip durgan sen kışıtkan şıpşığın sen kışıtkan şıpşığın Рахмет, бик зур рахмет. Ошо енді шошындай жырлар. Шошы жырдан соң рахат бітін қышы тұнулар басыла. Рахат болып кете.
Халқымыздың яратқан жыршысы, легендасы Хәни апа Фәрхиевіздің соңғы елларда бірге ижад еткен баянисті Илнур Саттаров. Илнур Саттаров. Саттаров Илнур. Аургазинский. Бик зур рәхмәт, дуслар. Шушы алкышлауларыбыз, уйнауларыбыз, җырлауларыбыз Хәни апабызга дуга булып кына барып ирешсен дигән теләктә каласы килә әлбәттә. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Инде шуннан да барыбыз өчен дә аяз көнне яшен аткан шикелле булды. Зур югалты, зур хәсрәт кичердек. Ул инде артистлар турында элек тә, хәзер дә, киләчәктә дә имеш-мимешләр, гайбәтләр, сүзләр булган булачак. Ничек кенә сөйләсәк, сөйләмәсәк тә, Хәни апа Хәния Фәрхи булып кала белде. Үз кыйбласыннан тайпылмый, үзенең шәхес икәнен аңлап та, аңлатып та китә белде. Без шундый халык, без бик бай халык. Төрле яклап карасак та, күңелебез белән дә без бик бай, әйтемнәргә дә бик бай. Нинди генә матур мәгънәле әйтемнәр әйтмибез. Уйнап әйтсәң дә сүзеңне, уйлап әйт дибез. Шуннан да сүздән дә көчле корал юк икәнен барыбыз да бик яхшы белә. Бер сүз белән кешене яралап та була, терелтеп тә була, ширләтеп тә була, көлдереп тә була. Юкка гына шагыйрә Гөлүсә Шахман үзенең шигырь юлларында тикмәгә генә шундый сүзләр кулланмагандыр. Күңел иретерлек тә сүзләр бар. Ширдән терелтерлек тә сүзләр бар дип язган. Уйнап кына әйткән сүзләр бар, уйлап әйткән сүзләр бар. Уйлап, ләкин чынлап әйткән сүзгә тешне кыса түзгән бар. Күңел иретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Күңел иретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Бәхет өчен кайчак сүз җитәр, ят кешене бер сүз үз итәр. Кайчакта авыр бер сүздән дә яшәр өчен көч һәм тәртиптә. Күңел иретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Әрем әшеседәй сүзләр бар, балдай татлы телле кешеләр бар. Айлар, еллар басыр югалмаган, эз калдырган изге эшләр бар. Күңел иретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә саклап йөртерлек сүзләр бар. Күңел иретерлек сүзләр бар, ширдән терелтерлек сүзләр бар. Гомер буе йөрәк
yürütürlük sözler var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük sözler var. Saklap yürütürlük sözler var. Bek zo'r rahmat. Rahmat. Ey! Sen bula yo'qlaversan? Rahmat. Bek zo'r rahmat. Shundan da endigina motor so'zlar yo'q. Motor tugillari da bor. Biz endi har vaqtda bir-birlarimizga kelib motor so'zlarini aytishib, motorlikqa gana ko'milib, motor bo'lib yasharga nasib bo'lsin endi har birimizga da. Aytalar bit, bu turmushda, bu dunyoda ikki polasa bor. Birisi oq, birisi qora. Oqning tog'ida og'roq ekanini anglaysing, ko'rasing, sezasing, tuyasing kelsa, qora polasa aşağı chiqib qaradilar. Bilmem kerakdirmi, yo'qdirmi? Albatta kerakmidir. Andan aytalar, ko'p yurgan tosh shumaroq bo'la, ko'p yurgan sayin ko'p ko'rasing, ko'p bilasing dilar. Hozir endi bu aytim bu zamonaga to'g'ri kelmaydir, aktual tugildir. Ko'p ko'ririshing, ko'p bildirishing ko'p yeriga kerak tugil. Uyda o'tirib Wi-Fi'ing ishlasa, birini ko'rasing da, bilasing da. Әллә йөрисә түгел. Интернет дип кенә идәдә утырмыйбыз, аралашып торабыз, күрешеп торабыз, йөришеп торабыз. Без дә тик тормыйбыз дип узган елны концерт белән чыгып киттек Себер ягына. Бардык Төмән дигән шәһәргә. Әле аның Төмәне Себер түгел икән. Себер дальше башлана икән. Төмәндә концерт төгәлләнде дә, пәрдә ябылды да, тиз генә йөгереп кирип киттек. Кем киенә, кем шишенә, кем аппарат җыя. Һәрберебезнең үз эше, үз вазифасы бар. Ашыгып эшлибез ни өчен? Чөнки икенче көнне концерт Сургутта буласы. Аның шақырымнарын мин әйтмәсәм дә, сез үзегез дә бик яхшы беләсез. Көне буе, төне буе барып, шул кичкә барып өлгерә алсаң, бик хуш инде. Мәсәлән, кирдем дә, яртылаш шишенгән, яртылаш киенгән басып торам, ишеккә кемдер шакый. Әйтәм, хәзер киенәм дә чыгам, фотога төшәбез дим. Бер ханым 40-45 яшьләр тирәсендәдер инде. Рифат юк, мин каршы кешегә түгел, мин бер үтенеч белән генә кирдем ди. Әйтәм, апа, нинди үтенечсең? Менә концертыңда үзең сөйләдең бит. Интернеттан бик күп хатлар килә, кызыклары бар, кызганышлары бар, тәнкыйтьләп язучылары, мактап язучылары бар. Шуннан соң бер язмыш турында сөйләдең. Һәм шушы язмышка атап җырладың. Мин сиңа хат язып тормыйм. Мин сиңа үз язмышымны хәзер бәйнә-бәйнә сөйлим дә, син шушы язмышка үстә булды инде. Шушы язмышка җырларсың ди. Эй, мәйтәм апа, мин бит кем өчендер җырлаучы, кем өчендер мырлаучы. Менә елда бер апа әйткән иде, бер абый әйткән иде дип сөйли башласам, аннан тамашачылар әйтер, Рифат үзе уйлап чыгара башлаган икән мондай әкиятләрне дип. Шуңа күрә гафу итегез дигәнем, булмасмы ди. Юк, ишекне бәрде дә чыгып китте, ярар дип. Ул чыгып китте. Әмма дә ләкин аның өметле, сагышлы, ялварулы, зәп-зәңгәр күзләре минем күз алдымнан һәм шушы бүлмәдән югалмый тордылар. 2 минут ушка килә алмыйча тордым да, әйтәм, туктале, син бу кергән кешене тыңларга кирәк иде бит инде. Өскә курткынылдым да чыгып чаптым бу ханымның артыннан. 50 метрда китмәгән идем, мәдәният йортын. Әйтәм, апа, кирегез, сөйләгез. Рифат бер кемгә дә әйтмәгән, бер кемгә дә аңлатмаган язмышымны сиңа сөйләрме дип килдем ди. Мин генә түгел, төркемдәге бөтен егет, кызлар бергә басып тыңладык, утырып тыңладык, диктофонга да яздым, хат итеп тә язган идем. Аны инде алай укып туру кирәк булмас, әйтеп кенә узам. Ни өчен? Хәзер җырланачак җырны бер сүз дә әйтмичә җырласам, үзем дә җиткер алмам. Сез дә ник җырлады икән бу бала бу җырын дип уйлап утырасыз. Бу ханым сөйләп китте. 17 яшендә тулмаган иде. Күрше Чуваш егете Мишадан 2 игезәк бала таптым. 3 көн, 3 төн әти, кайыш белән дә, кул белән дә, йылый-йылый, йылата кыйнады. Кафирдән кафир таптың, балаларын кафир, тормышыңны кафир иттең. Безнең гаиләгә тап төшердең. Сине ятсыз, син фәлән. Анда әйтелгән сүзләр, анда кыйналулар. Мин җәһәннәмнең бер төре дип кенә күз алдыма китерәм. Әле больницадан яңа гына чыгуыма карамастан, туганнардан бик күп сүзләр ишетергә туры килде. Җитмәсә милициялар килеп допрослыйлар. Каядыр кул куйдырталар, каядыр язу яздырталар. Үз халәтемне үзем дә аңламый торган вакыт. Хәзер инде аңладым.
балиғы булмаган баланы көчләде дип, Миша өстеннән үзем гариза язганмын икән. 15 ел бирделәр Мишага. Бик иртә тапканга балаларым да тернәкләнмичә тудылар. Әтиәниләр мине дә балаларын да карап үстерә. Һәм мин нәрсә, мин үзем дә бала. Көн сайын диярлек Мишага хат язам. 1 көн, 3 көн, 1 ел, 5 ел хат яздым. Бер хәбәр, бер сәлам хаты юк. 10 ел булды дигәндә бер хат килеп төште. Мин ул хатны алуларым, аны тоюларым, күземнән яшьләр мөлдерәп түгел, ә сибелеп актылар. Хатны ачсам, хатта бары тик бер генә сүз. Күрә алмыйм дип язган. Туганнары җиткергән күрәмсең. Минем аркада икәнем бик яхшы аңлаган. Ә шушы 10 ел эчендә мине күпме үгетләделәр. Көтмә. Ул барыбер аннан кайтмый. Кайтса да ул барыбер синең белән булмый. Син бит әле яшь. Балаларыңа ти кирәк, үзеңә ир кирәк. Ана фәлән бар, теге бар, бу бар. Барысын да кире кактым. Чөнки күңелем, җаным, тәнем белән мин Мишаны кыйдым. Аңа тугры булып аны гына көттем. Менә инде әти-әниләрдән аерым башка чыгып, малайлар белән тормыш көтә башладык. Малайлар да үсеп 9нчы сыйныфка җиттеләр. Чыгарылыш кичәсе. Мишаның туганнарыннан хәбәр ишеттек. Мишаны да нәкъ шушы көнне чыгаралар икән. Иде матур гына түгәрәк кенә табын ясап, кайтса бәлки безгә дә керер әле дигән өмет белән көттем. Менә кайтыр. Кайтты. Әмма дә ләкин игә түгел. Түгәрәк кенә табын ясап, кайтса бәлки безгә дә туры зиратка кайтты диде дә кычкырып шылап җибәрде бу ханым. Без моны ничек тынычландырырга белмибез. Кем су бирә, кем дару бирә? Әйтәм, апа, нәрсә булды? Нинди зират? Нәрсә сөйлисез сез? Бу ханым тынычланганнан соң дәвам итә. Малайларым мотоциклга утырып чыгарылыш кичәсенә урманга киткәннәр. Шуннан кайтышлык КамАЗ шоферы абайламыйча балаларымны таптады дигән хәбәр килде. Соңгы өметем дә өзелде. Балаларыбызны да җирләп куйдык. Көн сайын диярлек зиратка барам. Балаларыма дога кылам. Миша белән дә бары тик шунда гына күрешәбез. Аягына тезләнеп, ялынып, ялварып булар гафылар сырыйм. Бер генә сүз. Бәхил бу. Бәхил. Көндә иртән эшкә барралыннан зират аша узадырым. Бер көнне кирдем, Миша юк. Мине күрергә теләмидер инде дип уйлап кич бардым. Кич тә юк. Тагын шул туганнарыннан ишеттем. Бик авыр, бик яман ширләгеп, онкологическийда больницада ята икән. Бу хәлне ишетү белән йөгереп бардым. Кычаклашып елаштык. Ярты сәгать мине кычагыннан җибәрми торды. Миша, җаным, бәгырем, кай! Соңгы көннәребезне, соңгы минутларыбызны бергә уздырыйк. Минем без синнән башка кемем дә юк. Мин Миша түгел. Безнең ислам, мөселман динен кабул итеп, исемен дә Мөхәммәд дип үзгәрткән. Бик кайтыр идем дә, җаным. Врачлар инде диагнозны бирделәр. Яшәр-яшәмәс 2 атна вакытың калды диделәр. 2 атнадан артыграк яшәде яшәвен. Әмма дә ләкин ул да калдырып китте диде дә бу апа кул селтәп бүлмәдән чыгып та китте. Ә без төркемдәге 12 егет кыз ничек багана кебек шушы ханымны тыңлап тордык, багана кебек затып калдык. Бер юатырлык, тынычландырырлык җылы сүз генә дә таба алмадык. Шушы хәлләр күңел кылларын сыкыратып биргәннән соң, Казанга кайткач, якын аралашучы авторым Айдар Тимербаевка бәйнә-бәйнә шушы хәлләрне сөйләгән идем. Энем, бу бит кеше язмышы. Язмышларга битараф булырга ярамый. Җавап итеп, җырын язып дип, Илсәр Ихсанов дигән шагыйрәбез сүзләрен язды. Айдар Тимербаев киен иҗат итте. Калдырма дисәм дә, китәсең. Калдырма дисәм дә, китәсең. Китәсең калдырып гомергә. Язмышны без бергә менәсе талына, ничек соң бер үзем менәргә. Калдырма дисәм дә, китәсең. Юк инде китәсең берни дә. Язмышның без бергә менәсе таулары ишелеп төштеләр гомергә. Калдырма дисәм дә, китәсең. Юк инде китәсең берни дә. Язмышның без бергә менәсе таулары ишелеп төштеләр гомергә.
Kaldırma desem de gidesin. Tuktata almış ol bir kimde. Yazmıştık biz birge Minesi tavına ne gerek bir sevmenerge. Kaldırma desem de gidesin. Yok indi gidesin ernide. Yazmıştık biz birge Minesi tavları işilip düştüler ömürge. Kaldırma desem de gidesin. Yok indi gidesin ernide. Yazmıştım biz birge Minesi tavları işilip düştüler ömürge, ömürge. Kaldırma desem de gidesin. Birimi canımın yartısı. Yazmıştık biz birge Minesi tavında yarım pay yaktırtkan yartısın. Kaldırma desem de gidesin. Yok indi gidesin ernide. Yazmıştık biz birge Minesi tavları işilip düştüler ömürge. Kaldırma desem de gidesin. Yok indi gidesin ernide. Yazmıştık biz birge Minesi tavları işilip düştüler ömürge, ömürge. Yazmıştık biz birge Minesi tavları işilip ömürge, ömürge. Düştüler ömürge. Rahmet. Bek zo'r rahmat sizga. Endi bek zo'r rahmat. Birali bishni. Ay rahmat bek zo'r rahmat. O'zingizga ham bek zo'r rahmat bo'lganingizga kelib esen sog'. Davay. Kim? Ha beramiz. Olamiz. Ya rahmat bek zo'r rahmat. O'zingizga rahmat. Esen. Bek zo'r rahmat. Endi shundan da bu sog'ishli jir bo'lsa-da, bu jirni boshqaraga tirishib qaraganda deb aytaylik. Bunday xallar, bunday yozmishlar, bunday xallar biribizning de boshına kelmasin, baribizga loyiqli, shundan da parlı bo'lib, motor bo'lib, ingni ingetirib, so'nggi sulushlarımıza kadar quvonib, shotlanib, shu tugarak dunyolarni tugarak etib, jirlab, biyib yashovlar nasib bo'lsin degan tilakdagina qolasi keladi albatta. Alloh taolo bizlarni adam bolasin shu yoqti motor dunyolarga yaratgach, endi kishi etib yaratgach, kishi bo'lib yashovlarini da nasib etsin edi. Ko'ngillarimizga, qalblarimizga shulay solsin. Kishi bo'lib yashagani Yaralarını yamap, kuşlarını aldap, yaşaybiz bit ömür idemiz. Dirlenemiz minge yaraklaşıp, kimge başta bakmay hatta ötemiz. Sikirsek de küppe diş almabız kükünü, ellek kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Sikirsek de küppe diş almabız kükünü, ellek kiminer indi bulmabız. Kişi bulup ötik, kişi bulup gidik, kişi bulup şirge doğanbız. Kalbili yok tuktap, ellek kimige şutlap, masaya biz bilmimi küpken mi? Burun üsken minigen, etşi biz kim kiminen?
Sikiremiz koşan kirteni Sikirsek de küpeti şalmamız Bugünü elle kiminer indi bulmamız Kışı bulup uydik, kışı bulup gidik Kışı bulup şirge doğanbız Sikirsek de küpeti şalmamız Bugünü elle kiminer indi bulmamız Kışı bulup uydik, kışı bulup gidik Kışı bulup şirge doğanbız Yarsıybız yanıybız, şansızla canıbız Göngüllerge niller ıyallı Şıyabız malında, irek şultağında Haman sırrın hepsi ıyallı Sikirsek de küpeti şalmamız Bugünü elle kiminer indi bulmamız Kışı bulup udik, kışı bulup yeşil Kışı bulup şirge doğanbız Sikirsek de küpeti şalmamız Bugünü elle kiminer indi bulmamız Kışı bulup udik, kışı bulup gidik Kışı bulup şirge doğanbız Kışı bulup udik, kışı bulup gidik Kışı bulup şirge doğanbız Kışı bulup şirge doğanbız